ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव मणिपुर विधानसभा मिखलदा इसेंशियल सर्विस लेबे मियोइसिंग पोस्टल बैलेट भोट थादाहनबा इलेक्शन कमीशन थौरांग लौखटले मणिपुर हौजिक फावदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज 1,40,000 हेना कापख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi नुमिदांग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस एजेंडा दा वांगांगनी अमसुंग मेघालय दा कोविड-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन की केस लेप्तने हेनगलकली लेबाक असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 की अनोबा केस हेनगलकलिबा जी येंगलगा अखोय पुनमंगना चेक्सिनसी वैक्सीन कापे यारबा मियोइसिंगा अथुबा मतमदा वैक्सीन असिगी डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइचत असिदेगी ngakthoknaba फेस मास्क सोपियु फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमति खुदसा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 का मरी लेनब ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-2397-8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 038524116668 अमसुंग 180034538818 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर विधानसभा मिखल की भोट थादनब नुमितसिंगदा मसागी मथौना मरम ओइदुना पोलिंग बोट लाक्तुना भोट थादब ngamloidaba essential service singi miyoisingna postal ballot भोट थादब यानबा इलेक्शन कमीशन ना थौरांग लौखटले सर्विसिंग अदुगी मनुंगदा इलेक्ट्रिसिटी BSNL रेलवेज पोस्टल टेलीग्राफ दूरदर्शन AIR कोविड-19 का मरी लेना थबक तौबा हेल्थ डिपार्टमेंट की मियोइसिंग एविएशन फायर सर्विस एम्बुलेंस सर्विस अमसुंग मिखल नुमिता कवरेज तौरिबा मीडिया की मियोइसिंग याउरी कमीशन की चेरोल अमना हाई डिपार्टमेंट सिंगना पोस्टल बैलेट असिगिदमक नोडल ऑफिसर अममम हाकदबनी मणिपुर कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग खंगवांग मांखलक्तुना ngarang chada 13.3 यौखी ngarang मियोइ चनी हुमफुदा मापन नौना पॉजिटिव ओइखी हारिबा मतम असिदा इम्फाल इस्टगी मियोइ अमा लाइचत असिदा लेखिदे हौजिक फावदा लाइचत असिदा सिखिबा मसिंग 2,015 सुरे हक्सेल विभाग की चेरोल अमदा हारिबा मतम असिदा मियोइ 58 लाइना असिना नाबदगी फगलखी नाबा फगलकपगी चांग चादा 43.3 अमदा हंतरकले हौजिक राज्य असिदा कोविड की एक्टिव केस 1,240 यौरे मरक असिदा राज्य असिदा सु कोविड वैक्सीन कापथोकपगी थबक लेप्तना चथरी हौजिक फावदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज 1,40,000 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज 1,13,000 हेनबा अमसुंग अनिसुबा डोज 1,10,000 हेनबा याउरी प्रिकॉशनरी डोज ना 3,650 कापख्रे सकनाइरबा थिएटर पर्सनैलिटी ओजा हाइस्नाम कन्हाइलान की मरफाथोई सुबा मपो कुमोन असी कला क्षेत्र मणिपुरना पांगथोकली इम्फाल वेस्ट की लांगोल लाई मनाइदा लेबा कला क्षेत्र कॉम्प्लेक्स ता ngasi अयुक पांगथोपा थौरम अमदा कोरस रिपर्टरी की थिएटर इम्फाल की चेयरमैन रतन थियामना ओजा कन्हाइलान की मूर्ति अमा माइकुम हांगदोखी अमसुंग इमा साबित्री कौबा लाइरिक अमसु फोंखी थौरम सिगा मरी लेना कला क्षेत्रना ngasi अमसुंग हेंग नुमिदांग वाइरम जैन डांस एकेडमी इम्फालदा तमनालाई अमसुंग इमानंगी नतंबाक्ता कौबा ड्रामा अनि उटकनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi नुमिदांग पुंग 9:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस एजेंडा दा मालेंगी ओइरिबा फिबम की मतंगदा अखन्नबा वारोल पीगनी ममांग चाहिदा फोरम अदुदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइखी लाइचत लाइजरबसु भारतना तोंगान तोंगानबा थौरांग सिंग लौखतुना सेल थुंगी ग्रोथ चांगाकना थंखी
Akashbani gi paumina hai thauram aduda malemgi luchingba kayana climate change, social contracts amasung vaccine equity gumba malemgi atho akai gi tangai phadaba wafam singa mari leinana makhoi gi wakhal amasung thaurang phongdokani. Numit mangani online da chathagadaba Davos agenda asi ngasidagi hogani. Maduda wangangadaba singi manungda Japan gi Pradhan Mantri, European Commission gi President, Australia amasung Israel gi Pradhan Mantri sing amadi China gi Rashtrapati yauri. Meghalaya da COVID-19 gi anoba variant Omicron gi case leptane hengalakli. Haujik phawada sample group ahum genome sequencing gi thakre. Sample nifu tare test tawbagi manungda nifu mangana Omicron oire aduga anina Delta variant oiramba thengnare. Health official amana hai genome sequencing asi sel yamna changba amasung matam changbana mi khudingmaki sample test tawbadi ngamde. Adu moina ma hangna hai genome sequencing gi sample thaba matam da Raija adugi tongan mafamsing cover taunaba hotnai. Madugi manungda Principal Secretary Health P. Sampat Kumar na hai Meghalaya da haujiksu vaccine kaptaba mi masing yamna laidi aduna vaccine kapthopada mapung oina chahi yamlaba atopa laina laiba mioising vaccine kapada akhanaba miteng thamli. Tripurada COVID-19 laitat hengalakpadagi Raijagi Shiksha Vibhagna pre-primary thakdagi class 7 phawgi offline classing lep na bawarep laure. COVID case hengalakliba si thingnaba khongthang ama oina Raija aduda leiba mahitam punamaki hostel punamaksu thingjelle. Adumoina ma class 8 12 phawgi oina di chade yangkai numit ona na karaga physical class hadumak tawkhigani. Hairiba thaurang asi ngasidagi chatnaba hore amasung tha asigi kuntra phawwa chatagani. Nagaland gi mafam kharada African swine fever sandorakle haribadu Raijagi Animal Husbandry and Veterinary Services na chumle haina lauthokre. Nagaland gi Phek jila gi manung chanba Waje Ho block Kujatu Khungang amasung Makokchung jilagi Longjongkong amasung Satiyar Khungang singdagi khongwatpa sample sing Guwahati gi Khanapara laiba Northeastern Regional Disease Diagnostics Laboratory da test tawrapa matungda achumba si khanglakpani. Punjab Vidhan Sabha Mikhal gi matangda BJP gi maru oiba mifam amanga sinungthil dol gi headquarters ta pangthokadauri. Mifam aduna Punjab Vidhan Sabha Mikhal da dol asige miching chungsinnagadawriba Captain Amrinder Singha gi Punjab Lok Congress Party amasung Sukhdev Singha Dhinsagi ceremony akali dol sanjuktaga sit yanabagi matangda khanagani. Kendra gi Griha Mantri Amit Shah, BJP National President JP Nadda, dol asigi Punjab State President Asni Sharma, Election In-charge Gajendra Singh Shekhawat, Punjab ki In-charge Dushyant Gautam, Kendra gi Mantri Som Prakash Saruk Yagani. BJP na sit marphu da mirep thagat kani amasung atai dol ani sina sit kuntra taretal amba thengnagani. Punjab Vidhan Sabha Mikhal February 13 da pangthokani. Kendra gi Sel Thum Mantri Nirmala Sitaramana ngarang Raija Singhi BJP mihut singa budget ki mangoina na wari sanakre. Dolgi machin chatpa misak Gopal Krishna Agarwal na hai khana nainaba duda Raija kunmanga gi mihut sing saruk yakhi makhoi sing adu udyog lalol itik academician economist tribal amasung backward classes amadi nupi singi mihut singni. Tennis star Novak Djokovic Australia dagi mapan lamda thindokre. Laibak tu da makhata na laithanaba aroibo ina honaba du maithibadagi mahakpu Australia dagi thindokkhibani. Sarkarna health amasung good order da yumpham oiraga mahaki visa kakthatkibadugi matangda vaccine kapriba tennis hanaroi sina singnarakpa adu court na yadabadagi mahakpu atopa laibak amada thindokkhibani. Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa phutaruk lapna na leiba khutsamadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong singa singak na chatpinaba amuk hananing singjari. Aroiba da maruiba pau amuk hana Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Essential Service ta leiba mioi sing postal ballot ta bhot thada hanaba election commission na thaurang lokhatle. Manipur da hujik phawada punna COVID vaccine dose la kolum doili sing marphutare hena kapkhre. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi numidang video conferencing gi khuthangda World Economic Forum gi Davos agenda da wangangani
अमसुंग मेघालयदा कोविड-19 गे अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन गी केस लेप्तने हिनगलक्ली पाउ लुइजरे।